Selamat datang di Derby Indonesia Timur BRI Super League musim 2025-2026 langsung dari Stadion B.J. Habibie, Parepare, Sulawesi Selatan. Kembali lagi dalam lanjutan BRI Super League dan ini adalah pertandingan yang akan pertemukan PSM Makassar menghadapi PSB Siak yang tentu akan menjadi duel menarik. Bottom table juga akan menyajikan duel seru yang tentu tidak kalah menarik dengan top table. Siapa kok bikin cadangannya?
Tired but happy. Ready? I'm the 15 is small boy, okay? Young boy. Win the game. Ya, semuanya. Sebelum kita melakukan pertandingan ini, mari kita bersama-sama berdoa. Semoga di pertandingan nanti kita diberikan keselamatan. Amin. Dan insya Allah di akhir pertandingan kita diberikan kemenangan. Amin. Berdoa mulai. Kasih kering dulu samping-sampingnya. Cepat ya. What coach has to say? It's been a long time that we didn't win here, guys. Mulai menit pertama, lihat papan skor di sana. Start from the first minute. You have to keep looking there until it changes for our favor. Kita
camkan dalam hati, PSM hari ini harus menang. Put in your mind that there is no other choice. We win after the match. That's it. So now everybody focus, everybody together, speak with each other, and guys, Bicara, let's go bicara satu and sama lain. try to win the 3 points. Together!
play. Aqui, Titio te ama já! Vem!
PT LIB, PSSI, ILI, dan seluruh penonton dan juga supporter. Seluruh tim dan juga official dari PSBS Biak, kita bertepuk tangan untuk. Kemudian pada tanggal 6 Desember 2025, PSM I feel so happy. These 3 points very important to defend. Aqui, ó. Corre aqui. Hector, what is name? Mateus. Mateus. Sejarah